Hi. Hi. I spoke to Constance. She said it's fine. You can do it. Thank you. So it's from 9 till 12, right? Yes. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye. Ona disekele tse pedi. Ke mang a dirileng disekele? Molelo o botlhale. Wa go ja Kellogg's le Rice Krispies. Be re tsamaya o ya ko gyming. Which one? I need the house to be quiet So what do you want? so I can drop them off at the gym. From 9 till 12. How many told me they have a holiday? Jabo, o tsolotse ja. Look at me. Oh na. It's all Eh. Eh, ke a gago. E re ke yaka. Wa go e ja kae? Eh, o batla a focus. Eh, one it. Cold outside. Nya, ya go a fisa ko ntle. No, how ya pizza? Cold. Go tsididi mo teng ga o lese. Eh? Go tsididi mo teng ga o lese. Can take a cake. Nya, Why? e batla ha ke na madi tla ya. So ya ka mom? Eh, Ya ka mom so? eh. Oh. And this. Tsaya e, Eh? ya blueberry. Oh, the blueberry. Eh. The Thank you. blueberry is nice. Eh, e monate. This is Superman. And this is Superman's right? Phutha dito. Sela. Phutha. Phutha. Wow! Phutha. Wow! Baya botlolo mo godimo ga tafole. Wow! Sela le terene.